Pošto je trenutno early januar i počinje zimska anime sezona, odlučio sam napraviti ovaj video o isto imenoj temi. Mada baš 22. u mjesecu nije baš nešto early, nebitno, ne pite pitanja. Iskreno, kroz prošlu 2025. i nisam nešto gleda anime, mislim, općenito je godina bila sranje, NGL. Ok, nebitno, ali ono što je bitno da je ovaj anime dobija nastavak, odnosno u ovom trenutku su izašle već 3 epizode i osobno sam poprilično oduševljen jer naspram prošlog filma ovo je Goated i danas izlazi nova. Ej, evo mene iz budućnosti, pogledao sam tu epizodu i da, stavit ću samo ovaj screenshot, idemo dalje, odnosno vraćamo se nazad. Znate onaj osjećaj kad zajebete nekog? Dakle, trenutno je listopad, završila je sezona i očekujte dosta više videa u budućnosti, obzirom da će ima dosta više vremena. A dobro sam vas zajeba, E da, baš taj osjećaj je poprilično dobar, da ne kažem nešto više. Ali, osjećaj kad zajebeš samog sebe i nije nešto dobar, tako da lupi taj subscribe i like. Ako ti se sviđa moj rad, komentiraj ovaj video i daj mi motivacije da nastavim s ovim. I da, sad bi stvarno treba izlazit video tjedno. Iskreno, ovaj video pravim samo zbog ova 3 anime i trenutno je stvarno dobar osjećaj biti anime fan kad gledaš Frieren, Jujutsu Kaisen i Jigokuraku, ako se tako izgovara, ne znam, ili Hell's Paradise. Mislim, ova sezona nudi ono baš brda stvari još, ali sve ćemo proći dalje u video. Dakle, Frieren je već zauzela prvo mjesto na My Anime List stranici, vjerujem da su FMAB fanovi trenutno na teškim aparatima. I samim tim što Frieren izlazi u ovoj sezoni, već imaš realno dovoljan razlog da gledaš zimsku anime sezonu. Iskreno, nisam neki baš lik koji prati mišljenja većine, ali Frieren je stvarno goated i pogledaju. Već sam pričao o tom anime u ovom videu, dakle da, pogledaj ga i ne kenjaj. Mislim, Frieren, a može taj video, ok? Ali evo ukratko, Frieren je depresivni vilenjak koji živi nakon 1000 godina i nema baš nekih emocija. Ok, nemoj sad pitat kako je neko depresivan i nema emocije. Čekaj, pitat ćemo će biti. Ok. Ne baš. Uglavnom, ono je ko dojenče u glavi. Poanta svega je neko njeno mentalno i emocionalno odrastanje, jako snažan vibe Vinland Saga druge sezone. Tako da ako ti se sviđa Vinland Saga i voliš high fantasy, stvarno ovo bi treba pogledati jer je baš dobar anime. Za sve ljude koji su pratili prvu sezonu ovog anima, nije ništa drugo za reći osim da se ovo sranje nastavlja. A za sve koji nisu gledali, mogu samo reći da propuštaju puno ako vole anime. Evo, možeš pogledati ukratko što se radi, pauziraj slobodno. Jesi, okej. Ako si srednjoškolac kojem se sviđa Mob Psycho, Chainsaw Man i Dororo, ovo je odličan anime za tebe. Nekako znaš kao kad neka stvar ima poseban miris i ti ćeš ju prepoznat apsolutno bilo dvibu na svitu po tom mirisu, čak i da je ne vidiš. Tako je nekako specifičan ovaj anime. Neke stvari kako bi mogao reći, baš su apstraktne. Sam izvuka rič iz guzice. Da, ostanu baš zapamćene. Recimo ova scena ovog žohara sa ljudskom facom i ovog brata kako si riže ruku, baš je jaka priča. Plus, mapa realno nikad ne razočara s animacijom. Zar ne? I evo ga, sad je došao red na ovaj peak anime. Iskreno, nakon 2021. druge, nisam više nikad mislio da će me neki anime moći hitat ko kad prvi put gledaš Naruto ili One Piece. Ali izgleda da je 2026. ipak nova 2016. Da, gledam anime 10 godina i ne pitaj me, molim te, previše pitanja, ubit ću se. Uglavnom, naš dječački osjećaj kad ti tata donese biciklu ili tako neki ne znam, baš nisam imao takve trenutke. Da, tako hita Jujutsu Kaisen, mislim nešto ko kad igraš Ezreala na AD Carryu i nafidan si, ali cijeli tvoj tim puši masno, svi gube. I dakle, ti si jedina osoba, jedina nada za win i eto, baš ti iskerijaš game i vinaš, baš jak osjećaj. Tako uglavnom hita nova sezona Jujutsu Kaisena. Iskreno, Jujutsu Kaisen je anime koji mi je bio mid kad je tek izašao, ali sad hita realno drugačije, ne znam, možda je neko vrijeme napravilo nešto svoje, ne znam. Ili općenito činjenica da zadnje 2 godine nisam baš aktivno pratio anime svijet i ja i moje društvo se nekako makli smo se iz cijelog anime džira, nemam pojma, ali izgleda da ipak ova godina i ova sezona nude masu goated stvari, tako da eto, ja se radujem ovoj godini, definitivno. Sad mislim da pretjerano radnja Jujutsu Kaisena ne treba biti nešto specijalno opisana jer prodaje 150 miliona kopija te mange, tako da ne možeš baš sebe nazvati anime fanom u 2026. a da ne znaš što je Jujutsu Kaisen, a sumnjam da je neko klika na ovaj video a da nije anime fan, realno. 14.000 kuna na stole, ja rekao, profesorice, ja radim. Dakle, kad ukucam na internetu AniList
Winter Anime Season 2026, izbaci mi ovo. To smo prošli. Ovo. Pogledao sam prve 2 epizode, dakle, prva epizoda je, ako se ne varam, sat vremena i mogu reći da sam poprilično zadovoljan. Dakle, cijela ta kao osuđeni heroj stvar je brutalna i da jako me uzbuđuju takve stvari. Dakle, spoileri, ovaj brat je osuđen kao jer je ubija Božicu. Ima cijeli taj neki kao Fortnite squad sa jedna osobina, jedan lik, kužiš, kao ovaj mali lopov, ovaj ima neki autizam, ne znam. Ajmo reći ima neku mentalnu bolest, nećemo, jer su ga ubili previše puta. Ovaj ima nekako, ne znam što bi nazva, nešto između Edipovog sindroma i God kompleksa. U principu jako zanimljiva stvar, ne znam zašto, ali mi malo FMAB vibe daje. Iako je vjerovatno dosta lošije, jer ajde da namaše FMAB. Uglavnom, svaka preporuka. Nastavljaju se Oshinoko i Fire Force, ali me iskreno nije ni briga jer ih nikad nisam ni pratio. Nastavlja se Beastars, iskreno, dropan anime. Davno sam ga dropa jer ne znam, posta mi je nekako predosadan. Također se nastavlja i Golden Kamuy. Pogledao sam prvu sezonu, bila mi je dobra, ali ne mogu se zapravo sjetiti zašto ga nikad nisam nastavio gledat. Eto, sad imam još jedan anime na Plan to Watch listi. Ok, ne znam što JoJo Part 7 radi ovdje, jer mislio sam da je onako ljetna sezona, ako ne ljetna onda spring, ali eto, izgleda da su to dobre vijesti, realno dobre vijesti. JoJo goated, ok. Uglavnom, ja sam tu iz buduće budućnosti, dakle ne onaj drugi glas, nego onaj treći glas. Dakle, trenutno je prošlo 23 dana od originalne skripte, odnosno od originalnog snimljenog glasa ovog što slušaš trenutno. Samo bi ti ja reći par stvari. Ovako, sve ovo što ja radim je potpuno subjektivno i molim te nemoj ovo gledati kao neku objektivnu kritiku. Meni je samo poprilično dosadno u životu, pa evo, radim anime content. Dakle, iduća stvar što imam za reći je sljedeća. Ne planiram sigurno raditi dubinsku analizu ove sezone, zato što realno ni nemam dovoljno vremena da radim to. Čisto for fun. Dakle, pogledao sam naslov ovog animea i nisam ništa pomislio jer ne znam japanski. Potom sam odlučio pa pročitati opis i onda sam skužio da se naslov zove ovako i kao ne sudi knjigu po koricama, ali radi Netflix i zove se ovako, baš malo bljutavo, ne znam, stvarno stereotipi mogu hitati jako, ali radi Vid Studio što je jebeno i odlučim dati šansu barem trileru i vidim ovaj line. イギリス女性が統治していた国 I skužim da je koji svako novo sranje vrlo vjerovatno prosrano Netflixom. Ali ajde, djeluje ne djeluje loše, realno, ne djeluje loše. Pogledat ću možda ako uvatim nekog svog vremena. Mada animacija izgleda baš dobro, tako je. Ali ako neko ovo gleda, nek napiše kako je doli u komentarima. Iskreno, to je manje više to od stvari što su mene zanimale ovu godinu. Jebi ga, ipak imam posa i nemam vremena baš za gledat anime kad svoje slobodno vrijeme troši na League of Legends. U svakom slučaju ova sezona je brutalna, iako je puna nekih žnji anima i sekaja je tako sličnih proliva, nije loša. Da pače, bolja mi je nego cijela prošla godina. Tako da, baci like, subscribe i komentiraj ako želiš još anime kontenta. Iskreno, imam osjećaj da je anime scena na našem govornom području poprilično mrtva. Pa eto, ako neko hoće neki moj pogled, slobodno to napišite doli u komentarima. Tako da, hvala vam i adio.